agahinda kaba inshuti ibukuru niba twitayeho I don't know what I can do gufasha ubwoko bwanjye Yona Yona Shaho Yona we Yona turicwa tukababazwa tukagambanirwa tukababara agahinda n'amarira nibyo duhora buri munsi Imana kucyari twe Asuga hawe nani Hindi mu cyumba aho warisanzuye ga uraroha usanze ibyo usanze hano ni kwa mushiki wawe ntabwo wemerewe gushika mu cyumba ngo nsukire kuri ji yanjye cyangwa ife nsanze muri firigo muri firigo ninde wayishizemo oya fanta nayisanze muri firigo ndisukira wenda ico cyo cari gitumye nguhamagara hari amakuru numvise nimugoroba nagihariya kuri salon de coiffure yo gushesha ufite izihe gahunda muri no minsi ufite izihe gahunda so amasomo se nubwo turi mu ikonje amasomo gusa ariko nuko turi mu ikonje nta kibazo gihari nese ko nta zindi gahunda nogira numvise amakuru hano mu muhana yuko ngo mufite agakundi k'abasore babaja gutabarira ya ruguru je ntago nabigiyemo cyane nyine nese twese ndi turabonye murenge ndabyumva ko turi abanyamurenge haho nyine ni ya groupe gusa yo gutanga umusanzu ntabyo kuja ruguru birimo noneho Yona ko ndabona ushatse kungira nk'umusazi kaho wenda ibyo mpaye mvuga ntaco mbizi ariko ushobora gusanga nzi buri kimwe kugeza no ku munsi muzagenda ko ndavuga ukishima mu musatsi cyeko ndavuga ko ariko nani mfite no kuzobikubwira hari igihe hazaza urugomo no gushukana ugata icaka gufashije oya ninda bakubwiye wowe ngo ugiye kuja mu zo gutabara reka mbanze nkubwire iyo nawe iriya ruguru muri Kongo usibye ku Kabingo ntahanduze bariya baje gutabara nese mukiraro simpazi mukiraro ntago nahagazeyo banzu nyumve kabisa bagatabara bagifite inka tazo ndabizi neza habe nizo nakoye mushiki wawe nta nimwe kibarizwa muri ya rugo bagatabara ari abagabo bataye ingo zabo none nkawe yo nuri mu masomo nkawe yo natuhadushakira umugeni kandi wo hanze ni kihe kibazo wogira cyo tumuvuga ngo razamutse ugiriya mu misozi niki wabuze tuje kure jewe naragushimiye kubera ko wampamagaye ngo nzoze gusoma ino aho naragushimiye naraje kandi nitwaye neza ku masomo nza mfata nk'abandi bana ngafata nkaba mu ba mbere iri iwacu urabizi ko hari intambara ndabizi kibayigana none uyu munsi imaze igihe yarabaye twanavutse ihari ariko ubu ngubu hashize imyaka 8 ari nani stop idahagarara vuga icyo ushaka kuvuga kurandusha amateka ya Kongo wowe kurandusha amateka ya Kongo vuga icyo ushaka kuvuga nyine jewe narinke ne musubire ukeneye ngo usubire Yona
njyewe nari nkeneye nsubire iwacu. Yona ko nakuzanye kuja ku masomo nakuzanye kubikirara ngo unanire. Nese abandi bana bose tungane nje baratabaye ninje utazotabara kubiri. Utamasomo mu mugi usubiriri ya ruguru. Amasomo sarata papa wanje. Amasomo arata mama wanje. Amasomo arata papa. Papa. None nyoko ntazi kuri ku masomo. Haho. Iso ntazi kuri ku masomo. Nimara. Usubireyo. Nibara mara mwice ngo ndi ku masomo nje ngo njyame gusa numve meze neza. Iwacu baba inzu yacu ntiyahiye ejo bundi. Wendi iwanyu ntiwarahagera mu Kanono. Ndabizi uwo nasanga haranahiye wowe utanabizi. Ariko reka nkwereke reka tureke kuvugira hejuru. Iwanyu si mu Kanono. Banza uburetse. Nje iwacu ni Minembwe twe harahiye. Wowe nije ugucumbikiye se uncumbikiye. Niyo nshaka kunyirukana nje nkeneye gutaha. Mushika wawe yarakudebekeye yakugize nk'igipfu. Nje ndabi. Arakongo imyaka imaze urinde wo kwitabara wowe nayo yawe sha nayo yawe. Ariko sindi nje nyine Bob. Ntago ndi nje nyine. Ntago notabara nje none se nje nyine kurumva hari ico nokora. Turi benshi tuzogenda turi benshi. Habe nawe ahubwo turagukeneye uzoze tugenda. Yo kurumva ukumva ubwenge bwawe usigaho nk'ikimogiyo nico cyagituma unsubiza bene uko. Nico cyagituma wibagirwa ko ari nje ugucumbikiye muri inzu. Ndaje nzana. Umuntu uzamutse hari haruguru n'umuntu waharibitse. Kandi ikindi kimujanye hari haruguru. Ziringiro nti yagiye si pasteur. Pasteur Nyabaki. Pasteur Nyabaki. Tumuzi nti yagiye si pasteur. Agasigi kanisa kazamuka kajaruka. Haho none ni kiraro ko ngo kazamuka. Agiye kugwana. Gutabari habe no muri Bibiliya biranditse. Habe no muri Bibiliya biranditse. Kwere ko wumva twe dutotabari wacu ahasenyuka imitima yacu kirababara abavyeyi bafite intambara za buri munsi bari kwicwa. Ngo twarabataye ngo twagiye ku masomo se nigiki araruta abavyeyi bacu. Yesko ndi wonyumvaho ni minota mikeya. Ngo banze bahe ko nakuruta. Ejo bundi twari mu Oega no kurasa nkuhaye umbuza kugenda. Kurambuza kubera iki? Sinaca hirya ko ndakubuza. Ejo bundi twari mu kiriyo carunezerwa. Tukivamwo aho yapfuye kubera iki? Si yapfiriye igihugu. Si yapfiriye igihugu. Iyo uretse nkabanza nkavuga. Ariko yapfiriye igihugu banza wumve yapfiriye he? Yapfiriye he? Abana benti ntibandagaye ntibari hano hanze. Aba bagoro havuga ngo bapfakaye ngo ntiwabonye ngo abana ngo twahanze ejo bundi ngo bande nabande. Yes barapfuye ariko bapfiriye igihugu. Bapfuye neza. Ese wowe none ejo bundi ko ndimukumva ngo babatera babakubita ivyuma hano mugapfa. Ese ni wicwa n'umunyakenya hano hanze cyangwa se n'umujura hano hanze bakakwica. Nibyo vyiza kuruta gupfira igihugu ukitwa intwari. Abana b'imfuvyi rero n'abapfakazi wawe uvuga gutyo ukabavuga nabi. Wewe wapfuye uhagaze. Mushiki wanje ahubwo nta mugabo afite. Mushiki wanje nta mugabo afite. Nuko utangiye kumbwira. Wewe warapfuye byararangiye uri intumba ahubwo gusa ntago twaguhambye. Ejo bundi twari mu biri. Aho uriya mwana muturutse yaje ari kajoriti. Umwana mutoya kera uremaye ejo bundi. Ngurasha gutabara. Niki kintu kiri hari. Niki bahaba bahereza. Hari amafaranga bazabaha. Utamasomo. Iyo uretse abo bandi bakeneye bakagenda bakarwana uko bashoboye. Ntago ibyo ugomba kumbwira byose ariko ngomba kubikurikiza. Ngomba gukurikiza ibyiza nanjye ngatoranya ibyiza ngatoranya n'ibibi. Uri kumva? Kuba naraje hano kwiga ni byiza cyane kandi ni byiza ndabigushimira. Ariko nanone hari icyo bita priority. Priority ureba ikiremereye kuruta ikindi. Amasomo n'ubundi nzakomeza nyige. Ariko iki ngiki kibanze kirangire nta kuntu abavyeyi baba bari gutwikirwa mu mazu turi ahangaha turyamye kandi ariko twakabaye tubatabara. None rero njewe ngiye kugenda reka musezere. Ngiye kugenda musezere. Nari mfite kugusezera nyine nuko kera nasanze inkuru kera wazi. Unsezere. Urabonye ngo unsezere nyuma y'ibyo maze kugukorera byose unsezere. Bofu nagushimiye ari nyitura. Nagushimiye. Sawa. Nimba ubonye ngo ugende. Wamuhera kwisogeza ipantaro uzamuke. Ibyo nagukoreye byose ubisiga wangare hagiye data wagenti sinasubira kumubona.
kandi ndagukarabye abe no hawe ukaraba umurozi bofu wereka nkubwira ibi ni ibintu byoroshe amahuzu gusa niyo nutabara nambaye ubusa kurumva kabanzi gusa ko mpaye ntabara abavyeyi banje n'igihugu canje n'akarere kibacu ka Murenge twambuwe n'abanyamoko soge sindazikuramo niba wari wazinguriye warazinguriye simbihakanye kandi ni wowe wantumije ngo uzoze uzingurire uri kumva ndazikuramo kuremo ni ipantaro yawe kuremo nibi ngibi byose wanguriye nibi bihawe tona amadeneti urumva ntavyo nkeneye kurumva icatareke uri kumva kurumva utamaze gusara yes noneho reka nkubwire noneho nakimwoye ico kimugwa guma kunyitira buri kanya nakimwoye noneho urumva datashe simburi huzo hano rora imbere simwene wacu ndaje kumutira ihuzo ndabikuzanira ibi ngibi byawe uri kumva iyi ni intambara ya nyuma tugomba kurwana ndagiye databaye tuje kubaka iwacu tuzahakandagiza ibyo binono byawe urumva ibyo bintu mpanumva ibyo bigambo byinshi bakomeza kuvuga nageza numva ngo akagara ngo kabaho ngo utugara ibaze habara abavandimwe batangiye kwitana amazina y'abapfurero kuko turagana he ibyo ngo ukore byose utari na murumanje nabibonye uriko kwantuka ngo mbaye akagara nageza numva ngo akagara nyuma y'imitsima umugore wanje agucumbiye mbaye akagara yewe imitsima nayiriye nkiri umwana ntago ayo yatuma nyuma y'amasomo nkwishuriye mbaye akagara shaho niza amasomo kuva kera muri primaire kugeza ubu ngubu ntago ayo yatuma nkwita akagara ni wowe wakiyise wenyine wigize akagara ku giti cyawe urumva ibyo ukora n'ibyo uvuga ntago ari njuka kwisi usiko mushiki wawe yakudebekeye mushiki wanje usiko mushiki wawe yakugize igipfu ubundi uratabara kandi saa 5 bukiryamye hano muri salo abantu baba kurenza amaguru gutya uratabara kandi empoli ndanagiye kwanza wowe nta n'igitekerezo wampereza ngiye kurara kwa chef ejo nzagenda nifite kugenda uyu munsi mbasezeye neza ariko ndagiye n'ubundi uri kumva sinorara muri iyi nzu nubwo mushiki wanje ataraza mbimubwire nanamuhamagara kuri telefone kagenda ariko sinarara n'umuntu wakagara nakubwiye ngo ntuzagaruke hano urakajoriti cyangwa sinkeneye kuzoba mwene wanyu kurumva sinkeneye kuzoba inshuti yanje izo wankoreye ndabishimiye nukeneye ko nzabyishura nuko wombwira kurumva kagara nuko wombwira ko cyari twe semana ko cyari twe ora nibaza ko cyari twe Mulenge ndagukumbuye Mulenge ewe Mulenge kubera iki nakomeza guseka abandi barira nyamara ubugabo butisubiyeho bujyaruhuka ngomba guhinduka tugafatanya abanyamurenge tukaba umwe unity is power ubugabo utisubiyeho ubyara ubu uyima igihugu imbwa zikayanywera ubusa reka mpaguruke mfatanye n'abandi amacakubiri ntacyo amaze